Maya pagat panapon po kay katamongan kapatad kang Kristo. Iabetala po karing kay katamong panalangin, dating makatuki, para king Santa Misa ngayti. Para king kapasalamatan daring Biblia Rasal, Apostleship of Prayer, Christian Family Movement, Companion of St. Jude, Catholic Women's League, Friends of St. Jude, Honorarias, EMDC, Lectors and Commentators Guild, BCBP, Governor Dennis Delta Pineda, Engineer Ross V. Henson, Honorable Vilma Kaluwag, Honorable Brens Gonzales, Engineer Regis Evaristo, Honorable Reginaldo David, Engineer Rosalie Mendoza, Honorable BJ Lagman, Honorable Ariel Wihangco, Honorable Cristina Lagman, Carlos Simbulan and family, Luningning Valiente and family, Abet Macapagal, Adelaida Pineda and family, Ella Ramos and family, Oscar Aicocho and family, Noel and Jean Reyes and family, Macaraig family, Noel Caballero, Dan and Les Alderite and family, Stanley Dizon and family, Emil and Leia Taliorin and family, Lilia Gopez, Roy and Josie Espiritu and family, Ella Tan, Marilu Pasion and family, Marisol Mangyo and family, Rodrigo Carlos, Joji Heyjud, Jessa Santillan, Marcela Canlas, Angelo Gonzalez, Lavinia Puno, Princess Roble, Julie Guevara, Lina Nacor, Annabel Suplico and family, Romy Gonzalez and family, Annabel Estacio and family, Metalcon Exclusive Corporation, Engineer Mar Espiritu and family, Doctora Zenaida Lising and family, Flores and family, Justin Taliorin, Linda Tuazon, Dads Domingo, Russell Co, Pedro Rodriguez, Ruby Canlas, John Prince Rodriguez, Sardas at Luz Medina ating kayong family, Imelda and Clifford Ray Umali and family, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Villa Villariz and family, Anthony Chase Gozon, PJ and Leia Polintan and family. Para karing mag-birthday, Julio and Teresita, Maybelline Salvador, James Riel Laksamana. Para king special a intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rezon, Katrina Camille Gozun, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Antonio Miguel Quizon, Prima Kiwa, Christina Miller, Christine Clarice Nagit, Rene Laksa, Rolly Rivera, Jeremy Sunga, Pearl Ira Valencia, Socorro Garma and family, and Rizal San Pedro and family. Para king malagwang kapadanan dari Sister Benita Reyes, Remio Apangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Duruelo, Carmen Franco, Brigida Vega, Nida Villanueva, Bienvenido Santos, Roberto Medina, Allen Lee Gonzalez, Roland Safadi, Rosalind Dakis,
Irene Autencio, Pauline Dayrit, at ding sablang kapatad tang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabet proteksyoning banalay espiritu, king pamilya dari Ani Razon, Antonio Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma, Andrea David. At para king alanganggang kapainawan daring kapatad tang Meyangobye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Lionel, Oliva, Wilma, Honorato, Oscar, Daisy, Cecilia, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lay, Mariano, Gregorio, Epifania, Cesar Jr., Villa Hermosa, Estrella, Monsignor Jose de la Cruz, Abel, Diosdado, Pelagia, Rodel Crescencia, Gonzalo, Celia, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Brigido, Rita, Rolando, Merlita, Mariano, Norma, Crispulo, Fe, Norberto, Laura, Rogelio, Lucina, Arturo, Eliseo, Juanita, Victoria, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong, at king kaligtasan da rin kay katang frontliners laban king COVID.
Hinglagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Umpisan tayo iting kaya katamong Flores de Mayo o Flores de Maria o Santa Cruzan, ikay ng bala, nambor yung yawus. Kapamilatana niting misa. Panalangin tamo kingapong ginuna, sana emuran. Bang kanita, malawos siya, iting kaya katamong pigsadya na activity. Si siyanta lang yan din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, nuling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam, ning Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo, o paming mayupaya, ing sala ning kaya kang katutuan, ang tabayanan na kaya sana king dala ng Kristo, ding sablang tutuki kaya isakwilda sana, nano maning makasalang sangking maya pabalita. Iti aduan mi kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu, Diyos manggaman kingalananga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, kayo mi pamarsala, ban na kayo atulan ning Diyos. Ing ukum malapit ne, at yune king pasbul. Kapatad, ganakan nyo la ring propeta, ameging talapagsalita na ning Ginoo. Gawan nyo lang uliran yu, king kapibabatan, king oras na ning kasakitan. Aw santalang mapalad, uling mebiyasa lang mibata, ang gaking kawakasan. Dimdam yun na, ing tungkol, king kapibabata ng hob. Balo yun ang makananuning inablasan ning Ginoo, bandang tawli. Iti, pakilala na ning Ginoo, malugudya at mapaglunos. Kapatad, may gitking sabla, kayo susumpa neng mga ku kayo. Kayo pasaksi king banwa o king yato, o king nano paman. Sabian yu, nung ing buriyong sabian, at ali, nung ali, ban na kayo atulan ning Diyos.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos ulitan taya po. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Purian me ing Ginoo, o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, purian me lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo kaya kayang purian, sablang keya kaya kapepanabang, emo sana kakalingwan. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako. Ing lugod na't lunos, pagkalub na kako. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Malunusan niya at malam ing Ginoo. Eya agad mimimwa at tapat ing lugod na. Eya tatanamwa kenuman o mo sanang alang kapupusan. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Nung makananuya katas ing banwa king yato, makanyan kalawak ing lugod na, karetang makitakot keya. Nung makananuyang marayo ing albugan king aslagan, makanyan lakarayo keya, ring kaya katamong kasalanan. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos, parangalan taya pungining mayap abalita. Itangan po, ingamano ning Ginoo, manatili kapilanman, itingamano, ya ing maya pabalita, ami pianaral ke kayo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Mintaya Jesus king sakop ning Odea, at dinalakit siya king ilog ning Jordan. Pasibayo reng pilupungan ning marakalataw, at antimoing sadya ng daraptan, tiro na la. Linapit la kaya ring mapila na pariseo, uling buri reng pakirakpan king pamagsalita na
ngarang kinotang kaya, sabyan mo na mo kaya kami, maintulot na ba ning kaya katamong batas? Ing diborsyo na ning lalaki, ing asawa na. Nga ng Jesus karela, nanuwaring kautusan na binyan ng Moises kaya kayo. Ngara namang mekibat, pepaintulot ng Moises, ing gawayang metong nga kasulatan king diborsyo ing lalaki, at kaybat, malyari na lang mikawani. Nga nang sinabing Jesus karela, sinulat ng Moises iti kaya kayo, iting tuntunan kaya kayo, kasi tutu kayong masakit ituro. Dapat inyang minuna, inyang kamumulan, inyang lalanganan ng Diyos ing sabla, lelangana lang lalaki at babayi ring tao. At uli na niti lakwane ning lalaki itatang na at ima na at makyabeyaking kayang asawa at ilang adwa maging metong nalamo. Inya nala mabilang adwa nune metong nalamo. Ding piyabe na ning Diyos nala sukat pikawan yan ning tao. Inya nga tiyune king bale, pasibayo ding alagad kit nan de Jesus tungkol kaniting bage. At sinabi na karela, ing lalaking kawani king asawa na, at makyasawa yang aliwa, mikakasala ya laban king kayang asawa, uling makipangalugod ya. Antimurin ing babaeng kawani king asawa na, at makyasawa yang aliwa, makipangalugod ya. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Panahon na pa ning Ginoong Hesus Kristo agpangkeng ebanghelyong binasa tamo, legal ne ing diborsyo. Panahon na pa ning Ginutang Hesus Kristo isasabiyane ing divorce, legal ne. Ing kukutang darening mandakap kang Hesus, aliwa ing divorce mismo. Kasi pinlegal naman. So, there is no point in asking him about divorce. No ing tunesang kan, o ba't kukot nan de Jesus dening pariseo. Iya pining burirang dakpan king pamagsalita na inya ing kukutang da kaya ing sangkan. King sano pa mang kasangkanan, pwede nang kawan yan ning lalaki, ing asawa ng babae. Upot ang meg-adultery ing babae o ing lalaki. Potang ing babae, ing ima, biyasang magluto. Potang ing lalaki, sinawa niya, kanita, dening kasangkanan na reni, awsan dalang legal grounds. They are legal impediment. Bang kanita, makapikawani kayo ning asawa mo. Miyaliwala opinion karetiring tao. Inya pinagyang nano ing pilina ng Jesus. Sigurado marakapya niya. Niya pekibat na ning kutang nung legal ya ing divorce. No na ing impekibat na yapining ing divorce mismo. Pusto baka no ing mikakawane. Nga na ning pakibat ng Jesus, legaling pamikawani. Uwa, kasi pinlegal yung divorce. That is not the point. Ing kutang moral neman. Moral neman. Legal, yapining batas, agpangking gobyerno, king lipunan. Moral, yapining batas, agpangking apong Ginoo. Tandaan niyo, istong legal ya, automatic ya ang moral. Ing legal, ya agad-agad moral. Aliwaya, ing legal, keng moral. Ing legal, ya pining batas, agpangking mataning publiko, agpangking mataning gobyerno, agpangking mataning society, at iting legal batas sa ini, papaniganing pamikawani. Iting legal batas sa ini, paano sigana ing ugaling taong sasawa, ing ugaling taong
manikal, ing ugaling taong mangalingwan king pangako, mangalingwan king pisabi, mangalingwan king commitment, manikal king responsibilidad na mabayat, sasawa king pitangwanan. Paano sigana, niting legal a batas, ingugaling ating kondisyon, ingugaling ating pasubali. Paano sigana, niting legal a batas, ingaw sandang conditional love. Manibatan niya king pamiyabe ating pasubali, manibatan niya king tangung ating kondisyon ing divorce. Ating pasubali, ating kondisyon. Luguranda ka nung nga nakanuning legal a batas sa paano sigana ing ating pasubaling lugod, ating conditional lugod, abayan da ka nung ulyan mo kung maranon, nung ating yang kondisyon. Da kalakuan nung aldo-aldo kang mandilo, nung o yan, ing legal. Nya, pinating mikakawani. O yan, ing legal, agad-agad, moral. Kasi ing moral naman, pining batasag pangking mata na ni nga pong Ginoo. At papadiga na niting moral na batas, mikakawani. Paano siga na niting moral na batas? Ugaling apong Ginoo. At nanuing ugaling apong Ginoo, mapibabata king responsibilidad, tapat king commitment, king kasunduan, king covenant, king pisabi, tututu king pamitangwanan. Paano siga na niting moral na batas, ugaling alang pasubali, alang kondisyon, itangaw sandang unconditional love. Manibatan niya king pamiyabeng alang kondisyon, king pamiyabeng alang pasubali, agpangkang propeta, Ezekiel, Denny. Neng kanungi nga pong Ginoo, iyang makyabe, iyang makyasawa, mekyasawa ya keng tao, inyang migkatawan yang tao. Neng kanung ing Diyos, yang makyabe, keng tao, ya kakawani. Ya makipag-divorce you. Uling ka nung ing Diyos, ing lugod na alang kondisyon. Nang ing Diyos, ya ka nung makyabe keng tao, makanini yang magsalita, luguran da ka. Agiyang mikasala ka pa. Luguran da ka, agiyang ala nang makiburike ka. Uling matsura ka ugali. Luguran da ka, agyang makasumami ka, agyang alang kondisyon, agyang opposite na nitang nung luguranda ka nung eka makasumami, luguranda ka nung buridak nga ringega na gana, luguranda ka nung eka mga liwa, nung eka maninton number 2, nung eka mikasala. At ninumang taong sisinta, kalupa na ning sinta na ning Diyos, ing tuntuna na the rule that they follow. Alang aliwano na ing no to divorce. Da kalakwan, da kabatingan, ni kawanyan, luguran da ka, maging sino ka man, maging ano ka man. Inya king pamiyabeng etatabili, karin niya kanu panamdaman nga pong Ginoo. King pamiyabeng etatabili, karin niya kanu mayayakit ing lugod ni nga pong Ginoo. Karin niya masasalamin ing lugod ni nga pong Ginoo. King pamiyabe alang kondisyon, alang pasubali, karin ka kanu manakit, si kanan. Mo bang kanita asalamin may nga pong Ginoo? Mo bang kanita mayakit siya nga pong Ginoo ne? O iniing sekreto. Bang kanita misadsad kayo ikong miyabe. Uling, ining lugod ay alang kondisyon at the same time, it is a source of strength.
It is a source of hope. It is a source of joy. For better, for worse. Potang sasawa na ka. You remind yourself, may ngako ka, for better, for worse. Ka manakit si kanan. Nakaman may ngako, for better mo. For richer, for poorer. In sickness and in health. Nya pinreni mismong alang kondisyon. Ilang panibatanan ning sikanan. Ning pag-asa, ning joy niya pin kakwadang misadsad. Misasagad deng miyasawa. Inya kakwadang sisikan at hindi napapagod. Hindi napapagod ang puso nila agyang 50 years nung miyayabe, agyang 75 years nung miyayabe. Kakwadang mi kawani, mi divorce. Ala ka nung sikanan, ala ka nung akwang sikanan. Keng lugod ay ating kondisyon, keng pamiyabeng ating pasubali, ala ka akwang sikanan. Napapagod ang puso, potang ating kondisyon. Sasawa, susuko. Potang likwan may ngasawa mo, ka masikan kanita, may na ka. Kasi, may abat ta, may ngay na ka. Neng mawawala ka, ka masikan kanita. Neng lalawot ka, neng kakawani ka, ka masikan kanita. May na ka, you don't have the strength to endure. Makanya nakatamong kaluguran ni ngapong Ginoo. Anya pinburina, makanyan tamo namang lugod karingaliwa, mamahalin kita maging sino ka man. Mitmong kapanaligan, yarap talaking Ginoo, katamong panalangin, pakramdaman na lasana, itamong mamaus kaya. At ngatang manalangin, pisan metong mo kami king lugod, o Ginoo. Pisan metungan mo king lugod, o Ginoo. Para king kabilugan abalayaning Diyos, apalaganap dosana at asane king bera, ding aral ning Ginoo, tungkol king usto at marangal a pamibiyebye ning pamilya, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo king lugod, o Ginoo. Para ka ring magsadyang pakasal, pakibalwan dosanang masalese, ring katungkulan a umerang tanggapan, at iyakmara ing karelang paintungol abye, king kaburyaning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metungan mo king lugod, o Ginoo. Para ka ring pamilyang Kristiyana, manatili lasanang tapat king metong at metong, midamayan king kasakitan at ligaya, at mibiyebye king pamisan metong at lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metungan mo king lugod, o Ginoo. Para kaya katamong makatipon kaniting pamagmasusi, at aguyod ta sana at apayiral, ing panugali at gawang Kristiyano, at asese ing dangalaning pamilya, laban ka ring maling mungkay at pamisip, ipanalangin ta king Ginoo. Bisan metungan mo king lugod, o Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan da ring Biblia Rasal, Apostolado ning Panalangin, Christian Family Movement, Companions of St. Jude, ring Catholic Women's League, Friends of St. Jude, Honorarias, EMDC lectors and commentators, BCBP, Governor Dennis, Rosby, Vilma, Brands, Regis, Reginaldo, Rosalie, BJ, Ariel, Cristina, Carlos, Luningning, Abet, Adelaida, Ella, Oscar, Noel and Jean, Makaraig family, Noel, Dan and Let, Stanley, Emil and Leia, Lilia, Roy and Josie, Ella, Marilu, Marisol, Rodrigo, Georgie, Jessa, Marcela, Angelo, Lavinia, Princess Julie, Lina, Annabelle, Romy, Annabelle, Metal Con, Exclusive,
Mar, Zenaida, Flores family, Justin, Linda, Dodds, Russell, Pedro, Ruby, John Prince, Sardas and Luz, Imelda and Clifford Ray, Tony and Rose, Aime and Adena, Lisa, Kate and Ram, Villa, Anthony Chase, at PJ and Leia. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan rin mag-birthday ni Julio Teresita, Maybelline, at James Riel. Pagkalam na sa special intention dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dicat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Camila Angelica, Benedict Gerald, Katrina Camille, Patricia, Romel, Lori, Antonio Miguel, Prima, Cristina, Christine Clarice, Rene, Rolly, Jeremy, Pearl, Ira, Socorro and family, Rizal and family. Ipagkalam na sana ng Diyos ang kapag nasandang speedy recovery, good health at healing, Di Benita, Remigio, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Clarita, Carmen, Brigida, Nida, Bienvenido, Roberto, Allen Lee, Roland, Rosaline, Irene at Ipolin. Pagkalam na sa iyong pamanantab at protection ng Banalaya Espiritu king pamilyadari, Ani, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford Ray, Eusebio at Norma at Andrea at Yulino, sana king Kayariana, ring Kaladwada, ring Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Lionel, Oliva, Wilma, Honorato, Oscar, Daisy, Cecilia, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lai, Mariano, Gregorio, Epifania, Cesar Jr., Villa Hermosa, Estrella, Jose, Abel, Diosdado, Pelahia, Rodel, Resencia, Gonzalo, Celia, Cecilia, Cesar, Kenneth, Tristan, Amando Senior, Estela, Narciso, Ernesto, Brigido, Rita, Rolando, Merlita, Mariano, Norma, Chris Pulo, Fe, Norberto, Laura, Rogelio, Lucina, Arturo, Eliseo, Juanita at Victoria. Ipanalangin taking Ginoo. Pisan metungan mo king lugod o Ginoo. Ngeni aduan taming sarili tamong kapagnasan. Igpaming malugod, berian mong mibayit ya, ing kaya kanganak ban mi katawan niyang tao at mibili lalam na ning pamaningat Darius at Maria, maging pialimbawanan niya saning banal mong pamilya ning Nazaret, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
talakad ko. Manalangin kayo kapatad, bahaning kakatang daon matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, kabang iyang pangmiyaiting ayin, ing kekeng pamanyam baking espiritu at katutuan, pagdala na kesang kaligtasan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimuri, Iyat na yoring puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Hesu Kristo, akya kaming Ginoo. King dali sa lugod, pagmasusyan ming kayang kamatayan, king mabye kasal pantayanan, papasyag mi ing pamanyubli ng mebye, king ganap akapanaligan, panayan mi, ing panyatang ng mitmong kaligayan, kambering sablang koro, ring angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kami nga lang tuknang, babye kapurian kaya kat ngaming kakanta. Tunay kapin banaloyik pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinanita pagparalampomi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritum, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming i Yesu Kristo. Bayo yami dawon ko sang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepa salamat yakaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo, nga natanggapan yeti, ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyene ing kalis ka rin kayang disipulo nga natanggapan yeti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning tanakong daya, ing daya ning bayo at alang-anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan yo'y tibilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryoning kasalpantayanan, Iniyangin igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyaning anak mo, darawon miya keka iting tinapenaning biye, at ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan ning pepalyarian mo kami, matang pangtalakadarapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikami ngansang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, baan miganap yaking lugod, kambening kakaming Papa i Francisco, ning kakaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepay nawa na, at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mo sa king maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat, dapat maggamit king biye alananga, wan kayabe ng Mariang Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose at kayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaborian king kakabanan ning panawon. Poriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikawos mo kami o ginuking sablang marok.
malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming tala pangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nuning lawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, manatiliya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yatu, nuwan laring mayayawos king ngapuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapot yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Mika flower offering na po. Munala po rin sa galas. Mag-flower offering tana po. Sa
Then pong congregation, mag-follow na po kay Bat. Mag-offer flowers.
Talakad tapo, Manalangin tamo, o higpaming malugod, kapamilatan iting sakramento, gagawan mo keng kayagom ng Kristo. Kapamilatan ning pamagkapilit ming makiwangis kaya ketiking yatu, das nan misana ing pamakirake naman, king kayang ligaya, king banwa. Nung nuya mabibiyat magari kambemo, at ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Ing ginuman at iliyak kaya kayo. At keka mo At rin. bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa, ampon, inganak, ampon, ing banal, ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa mi daon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Hello, Mike. Then po, lahat po ng mga sagala at yung mga escort nila, pumasok po tayo dito sa loob. Meron po kayong mga designated place dito po sa loob ng simbahan. Lahat po ng mga sagala at mga escort, pumasok po tayo para po sa mga designated places ninyo para makapag-start na po ang ating Flores de Mayo. Inuulit ko po, lahat po ng ating mga sagala at mga escort, pumasok na po tayo dito sa loob ng simbahan. May mga designated places po tayo dito sa loob ng simbahan.
Lahat po ng mga sagala, pasok po tayo dito sa loob. At yung mga nandito na po sa loob, maupo na po tayo. Pakiusap po doon sa mga kasama ng mga sagala, magsiupo po muna tayo para po magkaroon tayo ng ayos dito sa loob ng simbahan. Okay na. Saglit, palwalan tayo. Yung pong mga tagahawak ng mga arko natin, pwede na pong lumabas yung mga arko sa kalsada. Yung mga tagabuhat po ng arko, pumunta na po tayo dun sa mga arkong bubuhatin natin. Yung mga ibang tagabuhat po daw ng arko, pumunta na po dun sa mga arkong bubuhatin nila. Yung mga parents po ng mga sagala, paki-check po natin kung yung tagabuhat ng arko ng mga sagala natin kung okay na po. Yung mga parents po o guardian ng mga sagala, paki-check po kung may tagabuhat na po yung mga arko ng mga anak ninyo. Kung okay na po yung mga arko natin, pwede na pong ilabas sa kalsada para makapagsimula na po ang ating Flores de Maria.
Yung pong mga arko natin, pwede na pong lumabas. Sa mga sagala po, habang pong inihintay natin yung mga nag-aayos ng arko, siguro magkaroon na po muna tayo ng picture taking ng buo dito po sa harapan ng altar para tuloy-tuloy na po yung ating Santa Cruzan mamaya. Yung mga aserets po, pa-assist.
Sa mga nagpipicture po, tabi lang po tayo. Meron po tayong official photographer. Okay, start na po tayo. Para po sa ating mga Ave Maria. So ang una po si Francesca Lopez. Yung hawak po ng letter B si Athena Gabriel Maliwat. At yung tagahawak po ng letter E si Amara Catriona Maliwat. Kasunod po yung may hawak ng letter M, si Kiana Kylie Bukad. Kasunod po yung tagahawak ng letter A, si Maria Amanda Sesca Ramos. Kasunod po yung letter R, si Jania Mikael Salonga. At yung letter I po yung kasunod, si Luis Jail Bukad. At ang letter A, si Beatriz Mangalos. Yung pong ating mga sagala, yung mga sumusunod. Sumunod po si Sarah Dominic Dison. Followed by Jean Sofia Sengson. Jean Sofia Sengson. Kasunod ni Jean Sofia Sengson, si Ina Carranza. After ni Sengson, si Ina Carranza. After ni Ina Carranza, si Alicia Cleo Laksina. Pagkatapos ni Cleo, kasunod si Daphne Maria S. Rodriguez. Next, we have Princess Alicia Garabilis. Next, we have Bon R.D. Serrano.
Next, we have Paizil Shiana Baluyot. Next, we have Rose Ann Filares. Next, we have Daniela Santos. Next we have Naylene Galang. Next we have Valerie Panlilio. After Valerie, we have Alondra Negri Torres. Next, we have Carmela Marie Zamora. Next, we have Delcine Joan Manarang. After Delcine, we have Lara Jade Undecimo. Next, we have Ana Gabriel Santos. After Ana, we have Akaira Mangalus. Next, we have Fiona Lavinia Macaraig. Next, we have Mary Joy Ocampo. After Mary Joy, we have Sofia Francine Estandarte.
Janet. Next, we have Luis Amiel Pineda. Okay, we have Tricia Macalino. After Tricia Macarino, we have Ana Benitez. Next, we have Jocelyn Manansala. Alam po ang Brianna na po. Ang po itang is po. Next, we have Cyrene Meril Cuyugan. Next, we have Brianna Nacor Melencio. Now we have Isabel Guillermo Riman. Next, we have Joanna Marie Messina. Next, we have Tricia May Salvador. After Tricia, we have Raylene Duldulao. Next, we have Cerces Marie Cuyugan.
Next, we have Tricia Isabel Salvador. Next, we have Princess Dayan Babor. Next, we have Julifel Villanueva with the little me Zoe Sullivan. And now for our Reina Elena 1, we have Ryla Pauline M. Sabado. For our Reina Elena 2, we have Joan Lichelle Aguilar. For our little Reina Elena 3, we have Kelly Reyes. And our Reina Elena 3, we have Jean Reyes.